kasngisdang kadabatlang jongka yeng dabat hoan ke hasil autonomous district council KHDC hak pratrik unai wiang arjar fue kalasaki jingwanra ek hasil autonomous district khasi inheritance of property bill arjar fue nakamentaban pinyo bahalang kumcu yak jingdon jing em juk me kipa yaki condensation rang kibadai khasi bapura habonra ini bill batitos W Khan chief executive member ulang bakjingwanra juk council yak ni bill kalong hakor kom yo pateng yak jingdon jing em juk me kipa kamtam na tagi badan tangki kun senrang berbom don kun gantai satya daga baong bagi don ki kun senrang ki basumar hi ki pa ula kadau ba anda ki pa ki lakhlan no ki do no ki her pateng hak jing don jing em na ba jing shakni no hakikur naswa ekaban bakai hendia buat laga tim semlayo la susi ba tim semlayo la go tu bel tenre naswa ban bakai hendia baka jing smu jong ni kabel kalau bat pendai ya karukom hiar pateng ki khasi hagijaka uta bade kaspa kapau ka yeng sam lada la ki de dijaka tiba syukit hi ke bangi ong ki self acquired property ni kinong teman di unsettled property akan kebeli harga beda buat self acquired property. Kini kita kila ban ai ban sam, ya kikun kiti, ya kijaka kita kilang ba ke will. Lani ke bangi ong harga tim kasih ke penkam. Kila ban sam dah kebayar pilih jumut. Hayeng hasam, lengba kata ke family settlement. Lani ke family declaration. Kajingku kalong bakikmi kipa kindon ya kamon kabalai lu. Inde ba enforce. Ndai kadi kamon kabalai lu. Bansami kijaka kijongki klem da perkhat kan baon aibek tang ya kakun kaddu. Ni tang ya kikun kentai. Ndai lada mi kipa timon. Ndai baong ba kideban ai dai ndai la detik mi dik pa kimon bakayin ka sem ka yabet jingmon la u ban ai wat ili kun sendra menchua ya ka mon lai lu jong mi dik pa la khan ha ban ai dai tang ha khadu lani tang ha dari lembah kan kabel kikme kipa kinyo ya kamon light lu ban ai penkam lani ban ai lu ya baro kikun kente tak kikun sendra kata ada kekinku jokan kabel kien badan kun sendrang pa badan kun sendrang sudah kiba hayeng kiwan keni ya kabaha ondayap kini pa kikun senrang bakli ki bakit ki baba ki batep ki bathang ki bapek basumar kimyo ie namar bawan kini no beki kente ki bade ki himmen ki para artini kemudian itu ki mi pa ki bomdon kun kente kudun kun tang kun senrang kalau kala jija kun se ba kikun senrang ki haban mino warna ban kuruk tekikur ya kejingdan dengan baru dan rei lembah kan kebel mentapa kilonggi ki badan tang ki kun surang ki sudah kin sengan kin sumar kin sufer ki kini paro kin kuslai su namar la aidor ki pa ban ai ya kan ka will dan ka penkam wat ki kun sembah nang ta kejing kini khandau lani ya kini yeng hapdeng si para hapdeng si bahayeng hasem kan saduna nama la dek sam ladat benta daki kini pa bakimla asyuk kan sia kini hadin baki kini pa kelaklan si babun ki mokot dama pikir ki basakut mentawak kan itu kut kejungiru kebiadai dak kini benta hak bedi pat kinong temen onya sam hiling bakawe
kepenkam berkunjur lembah ke raya lani ke family settlement lani ke family declaration kebekong sampat kalong baya kinong temen day banyak sam ha ke jingit bag jinga dan rekat jom kini kini ya kan ke bel la tentu ban tha yin kisam kat bala ha ke ba ya sam day banyak sam markat du bat ikut kan te bakun semua kakun khadu kan yo ke yin kini pa lada kamsya pendu hok kibriu kiban sedu no ya ka hok ban yar pateng kat kun dan gabil kilong gitu kibaladu no ya ka jinglong pasi kebongi ong ka loss of khasi status kumbala batai ha ka Khasi Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 ikan thei ki bayo lok har bat ki bala buat no ya ka riti ke dustur jong uta ulok ka ki ba syong basa ki ba syong sang ki bele persya ya lagi sini pa bat ki priu ki bamri bam sumari ni pa bat ki bele persya ya ka mon gitu ni pa ki de bandu kat kumon gitu hakan ke bel la batai du ya ki hok jong ka lok nu lok halor ka hiar ka teh bat kum turu ya ka hok ka lok clear bat ka khun jong ka ila jujabun kies sangiru ba teng senrang bodan lok mo bodan ka lok tra den ka lok clear adin seki khun ka lok clear te teng juan dawa ya ka hok jong pa ya kini ikun to ka lok tra ya kini ikun to ka lok clear ya kini te kabu ke jinge wat ini ke office tu tentang ai hanu tu pension ha mai kun dong lok tong nen ai kun lok baat bakumta tetep te kani kan ai lah mo ya kikun bakin yo bentalang namar ka dika hok ke jong pa akan ke bel la batai ni ya ke jingar pateng jom tigiyen di bayak do kibayabdu yin kibayabdu kebamut ki badan ya ka hok banting khol yani kabangi ong hadatin khasi karap ye ngasai tetep kai karap ye bakini ki khon lembah karap ye ki don ka hok ban yar pateng ye ki caka lada om dan karap ye pan ki de ban yo ki bahayen tran tung ungka akan kabel kita bersnong, kita berai, kita berhimaru, kita ni kahau bantir. Ban ai beler, lani ai pata, lani ai kot jipin sisa, yaki will penkam bat family settlement. Tiba donkam, tila ban hilek, tiba donkam, tiba snow donkam. Ban penskam susu yang ini doler, lani di penkam, lani kita will, kejongki, tila aru bat ban penskam. Ya kini ikut agak ye hasri jami ke disukan se. Kami ke bel ka kham ka jiwan ra ka kini jami kini ke bel kalong ban streamline. Ya ka sistem ke bangidan. Ya ka praktis ke bangidan. Ban kham penjana cu ban kham pendek kembiang kat tum kini ke cuk ke pemerintah. Ka ba kihun samla ki jami kihun semrang ki jami teng ki snoba imlong secure. Don't be sure na masa ka tadi. Te kata ka di Timora, ka jangi ni ke bel. Te ha jangi dai ba ke terpan jong u member betul brom. Ka ba ngadan ban ong ka mang ni. Nila introduce ka bok kau. Dengan so klang bangin yo la chu ya ka ban register. Ada sini ka bangin ban pas ka. Kan bahan ka yang kecongki nang yo pun ha. Ka ban ra ka amendment nang bagi yo lah bani keren bagi sepet pa aka singa bagi discuss ka ba kay ka bagi snowden kaman le la bagi snowden kaman pasu nin dan so bala abiang ni pas na kala dan so bang pat biang ro di dan bun di pat tilat ti bagi la dan le nang ba nang yo dan penha tu ya ka kata kalau ka ina aka timbuk tu ha harbi de bat ka jadi
Di kalian kami dengan suhun ni nomor baik lah ayat asuran sebab mau sila bambu orang tak men ban kesini ke bangi pas itu bel yang sebesarnya itu ke isu tenat mah berkli kalau ini tu baru dengan nyak bannya pedang bahaya kena betul bat di depan malah dah mau kedon kena seh kesini ke bangi pas itu betul dan dilong dan pas wilayah kalau menang besar banyak apa dia yang sobat ayat beli sian itu.